MS collection clear to te in savain jibaile vek ole voin hi April ni sompali sangni somni paruk ani ole to na chuan David Sailo Thuziak chen khat chiara ngai thak na hun ilo nei le ila a top thlenga milo ngai thak sakle cheu torin kan nge na cheu zanre noi David Sailo Lehkha Thlawk om le to naktu kan ngai chang chup mai le chuti lain man hun ruat le soi tura ti purobar ta man hun soi chu hun ruat tura som tu te chuan rot na dang an neya chundar ni an ti thung engtin zelang mo a chen zingkara an kalanga a chen chnuwa an kal donam niang azui tial mai MSPMC kha Party pakhat chalai President Mewin Lehkha Thailand Project Monitoring Committee punchung changa khan hetiang hian thu a omta a politics in puna kara lo in rol hi kan ti ve tur anilawa MSPMC malak na a politics rongka yo omve arem lo party pani chalai thu in chu omme ka hian in ho pui tura somna kan na dong lova somna dong po ni ila politician in kara lo tilchi kan ni lo Arlorinoma Vice Chairman MPS MSPMC Ani lam hian dik takin an din mun an soi chiang hi alomom hle a an soi tur dik tak an soya MSPMC hi ZPM sarkar ti fu ber zinga mi ani President availe chan Lehkha me watar lang tur chuan achian masale to tura ngai ani lain ZPM chalai President hian MSPMC malak dan le kalphung alo chiang lo hle ani theya du a ko kalmai theya angai po ani mai thei Vice Chairman thu soi hi tu emutan chuan za na tham atling ani amman hun soi tura anti in asoi ta chenga asoi lo huna aron rot le mau bok hei hi chu a fu lo saski chungchanga somlet na a ngoi ado tlatin alang bok engpo ni se nak to gi kherang oni Assembly session a hian zona a omchina zo bel na hi achang to minister shiat lok to lo ani awangin apui mo lai ani fochin Brigade Field ta hian chona a oma ta chuan ZPM chalain MNYF President kha in hopuya an so mani bera MNYF President chuan ziakin apom thu achanga zobel na angin chobel na chia takin saski chungchanga asiam bok chobel na chu ZPM chalai President Lehkha a hian saski chungchanga chobel na chu achan na emo enho arem lo na emo Delhi Ministry of Expenditure enho tura somna chuan chwalam tak ngial po mu tur om lo thung an chole tanga akotop thlengin saski sum hi aleps lo ani chuan mi puitan anin huam hle tura ngai ani lain kan be se kan mu arin om talo top mai he chole na poimo tak pakhat chu bongkon Brigade Field en ho remti na hi saski sum endik na condition Lehkha a hian om ve tlat lai hi ani hi namnul lui thei ani lo mai thei sarkar agency ro itum dai ZPM chalai te hi atira State Project Monitoring Committee hawa helai mun hatho endikhi anilava chalai angin an endika konfi takin thu an chwa an thu chwa chang le tu chu chalai pol anga en hopui tura pom tamai lo chuan political party pani thu in chuan sarkar lai agency pakhat State Project Monitoring Committee an namta chul mai hi an ma ni ZPM chalai hian inrin tok na shia chian na an hlo tamai em ni ati rum thei political party pani anga in chona a hi chuan government agency hi punbuai lo se in ring tok takin fe chuak ve mai ngam se awa chadon em monitoring lam an chonganga ZPM chalai hian an choi om lek fangjok don em niang contractor po kha shwai ngei te se IMC engineer tenen MNYF president ancho chuana a khan atira government agency an soi thlat lo tlipna IMC in thlan nai to taka sarkar la in saskile LMC sum atileps ti a puna ring tak an en ho ngai hi chan le thengil luilo sham po acha ang ruat Sailo Roberta aron ho Karle tho chen ni Brigade Field en ho tura in chona kal zela cho chwa zok RRR ro man ni alonita RRR hi amwat pho zok angem an chona apom dan hi kanin pe at awanga som che kan ni a iman rem chan hun hi kan pome ti a chan le na hi ZPM chalai lam thu chu amu tur omlo na a chou tu an ni a an rem chang tur angai la hupur om ta chu
Brigade Field en hawa chumi nuwa saski sum lepsin ator thei mek project pasari atanga somtal zing daria atanga en ho zui le hi ani he challenge hi chhanle na hi ZPM chalai lam hian huai taka an pomve thu mu tur om lo thung a ai hu phur om hemi nuwa hian delhi pan hawa Department of Expenditure, Ministry of Finance, saski sum leps dan en ho puya asom zui boka. Hei po hi Brigade Field en hoa asom tu te chana mumal mu tur omlo. Ministry of Expenditure dora thil omzia chiana mi pui ma ani na diktak hai lang tur hian MNYF President nge ZPM chalai President hi hoi har zokang. Engpo ni se achou masatuan oma anchou chuak ta ngei ni in alanga achou let na ero an machon tel ve ngam achulang mipuin beng kan lo chi a Brigade Field Delhi tunge thlengam don ti kan lo thlir thupe Brigade Field on goal kumsani sumni pathuma AMC kal tlanganwai zanga le pani vel senga Brigade Field chei chhatna chungchanga thu inchu a om chho zela rin ain borwa ka sangta AMC in thandon wang ani photang ZPM chalai malak na a intran na ani he field chei chathi an endika estimate drawing le na thodan in millo tam tak an mu thu an soya mi puisha ta ZPM chalai president ho Hawin at Thlawk te tarlangin an puang zarta ani local council Brigade Field hi Bongkon lam local council chan ani a field omna veng hi Bongkon West local council area ani thung ashe chiang chen khat suidanin ani tu le enkol tu Bongkon LC te hian soisel tur emo ani na anglawa na tho soitur an nei manglo lain Bongkon West LC lam te hi he borok lo ir chhuana ni in an soya adikani chuan local council pani te inkar thil thuk takpo ani mai thei MNYF president alolang ve thung ani hiana in soidanin amuna akalina enfia engineer te po estimate le na tho chungchang azot fia ta chuan soisel tur an sheloni in asoi thunga CBIMO ABC ACB Thripo an Zozia aron soi chuak tamai si a abi ngun hle a ngaila MNYF president hi ZPM chalai chuan amuna en hopuya an som zuya alo pom mai ba ka asaski part 1 sum lepsin aizol bi ka malakna project som ni zingami pasari atanga som tal en ho kha en ho bok turin an cholet bok ani kha aman hun nen lam asoi chuaka apui chhohle tura ngayang tractor ni om tak alo lang vele ZPM kania thilshe chiang lova hetianga in khom po za thla khopa in siam hi cha ka ti lo ti in he na thok tu ni om tak pakhat chuan video wa coverin arun tong chuaka contractor tak tak ani em she chiang lo ma ila kan na tho dan ero kha chu a she chiang thokhat le ti alang thei ZPM chalai in fellow lai an soitam tak retaining wall ringuta po a sanction zat le arem chin tura soite ahmuna aron ko khlap khlapa cyclone remalin anwai dan thlengin chenhem ngai taka thok estimate tello thlengin mani sum manga a tho po om venwal ni in asoyani kha thil tak tak ani ngai chuan ZPM chalain MNF nilovin ZPM contractor kha anmual phaule a chanhem ngai na nen aril ru an hle ati thei ZPM chalai an president hi mi fel tak chu ni in asia theya ma se politics filta amatong bera chuan a chat ber lo dewem ati thei brigade issue po hian chian kil kel masakna omlo en pui an somber po in achau MMC antonga Lehkha an lasang laklo to si a on goal pui tak athen chu theitlat an MLA zinga mithia manom nuala intellectual de olek chu a president pera hi chuan an mamoti alang an on goal lo phei chuan thak nge se an chat puin arin om purun tlang ari to a assembly nung bera po minister chongkam om tak ka chan na chu hei hi ani alaron ti fan clipna AMC in thananaya politics sa hi chuan mimal takabe na tog na sa te hi lelampol te hu phur ber mishing an ni fo ha chekbel tu pu RRR hi achetin renga beilo ani a atling mai zela pudu akha serchi by election na sataka be ani a ne takin atling le mai AMC a po hian political issue lo lutuk alo luat chhuan na mimal nun manga beilo nu irwal hleng hi an beitling le nun mai theyasin
IMC in thanlo tur hi party tin ta na poimo dana tar lat lo tar langila candidate party pathuma tangin achiang khat taboka chiang kwang takin arang the ang berin kan tar lang donia MLA me kong chun khok kur khatsu amoi lo dewani unit shwai tu saru ru a ru ti om tok vela ngai ani khatiang kha kan assembly session thliam puat le thlir chet khan inzir ngai sangni somni paruka kan na tam hle ti alang zo na zo turin kan chhana chu hei hi ani kan ti ang nol nola purun tlang nen khan ala in me viau zele chuti la in ruling le opposition a po fakla kanom putilal himpuya lungle west bial tu hi mysterious critic tak mai ti session om to a hian a mu theya aril ru asenga ATL ro ta tang to khan thil achik zwal zel ti a mu the engineer la zirlian mami bial tu hi ma son khop mai an ruling la ya dip ral lek kha an opposition me chuan a theina lo san zia a mu theya thorang bial tu po atai ma viawe chuti lain ti hian kharang lukol pania hian tunge chansan na lama pen chak zoka party thuam cha a confidential le sial lo lama rin tlak zokang tu hinge ZPM a prominent azokang missionary cell ho tu pa ngat lama hian ZPM an bukhat ngat angem nge unit level a lomlu chu unit level a bok antidoni ruat filanu le ZK a an lo rive sek bok pujona azam ei bok silo cabinet minister azona ni rei theiber puzira la puan zar tok anei zeu ta boxi zoram politics zong an nin om man love zobo ka fasha takin nong chitina nongin naw pai nu pakhat suana fashin chu he khovela ngai saklo lo uchuakin athi chil achulta bana nilo ngai dam dilna akwala achangtu minister chuana changtu minister kanina angin bana ka thelu te atidone moti lain ngai dam ka dile ati then maya ropui kan hanti hlum khopa ministry chu kan faklor na sata a ma se ropui kan ti velo nunna chungchang thil ani he ngai dam dil na ol sam hi nikum advance Christmas ni nikum mai khan hospital pakhata thi chongin chaw tak omkara music ringlu to ka play nan hlo khana twar kha a video a virala pin minister nuaya khan shem to kan kan shelo hospital ethics board chian na turu taka khan kan zozi a tuma shem an omlo ni inalang mizo politician te van ne na chu tuma kan ngai sakrei pe lo la hi ani khathil serious kha alia mol top ani ber policy matters assembly session sangni somni parukan clear chuan sarkar malak na policy te department an enkol nalama an pachhia na lamte MLA thanlen ngatte tu te poni se mimal nun in kher ngat na kan hutama achangkang lo over lu to khian clear ati pe omlo sarkar na chel tu ten tai nei ran lo chuan an soi thiam lawa anek pol tele in mimal nun bok an soya ram nu khoi debate ro pui clear tur awangang mai session chungchanga changcheber of the world ti top mai te ang zona omsa chu channa a om maya a chang tu turin an shiat log lo zo bel nalama bengwar thak chan chwa tur awang boxi kan noi ti hiana shilfia ber in mimal nun in care na muna house kan chwa mek lain department kan enkol nalama kan mual phona ban wang na tur zoka chuan kan ngoi dia ka hetiang nun na hlulutuk ngai tha na wang liawa kumsang khazakwa somkwa vel bora theng turangai kumsang ni somni paruka kan ton le hian mo phurna angaya pakhat ma sha tur omlawa ngai dam dilna faklor na ringota kan khata chu minister chale ro pui te na a kan mangle hi kan noizia pholan na ani mimal nun zokhi in chapchar nuam kan ti a kan ai o kan than chan ang taka mo anlak na ero chuan an ngai dam dil na chu mi pui ting an ni na ani hlau thung enge ati chuanang hospital area a hospital ni phung hlau chak khopa staff te chetla video ngei oma po malak na chiang kwang mi puin kan hulawa tuna naw chunga thi satya po ni lawin bai vai ta ka Christian rama kan mi zonu thi na hian ngai dam di lo se minister hian eng in soi film na tur nge aneyang thei thiamin apor zoka ronchang pheise chu apoi thui mai thei akoto pa ti thei om chun ati a mo aphur na a ero ama a inkok chat ngam lo ti achiang chu aro puina le faklak ani viauna ha omlo clipna ramchang kang jok politician te din hun ngai to in atopra chiat na an to kara hian alem le aderpo a ban na rim nam tura ngaya ngai dam dil na chu ro puile puitling bera kan ngai mek chuan kan zoram politics hi chu changduang wak tura be sei chi ani mul love
ole khati zong kha ton chumatana kan thungai thlak thei te chu ani a atop thlenga milongai thlak sak tu te inzawa ya chunga lom thu kan soye